Wat van my? Jy is nie belangrik nie. Okay, moet ons geloot wees, so laat ons gaan. Bye-bye. Jules en... Jy is so kinderagtig. Kom, ons gaan laat weg. Hallo. Hallo, telefoonkarme. Hallo, Johan. Jules is binne. Gedra net julle self, kom. Almal geniet julle trippie. Waar met juffrou Poeg en Poel? Jy ben net jou hand. Ek gaan almal van julle mis. Geniet jou trip Londen toe. Kom hier, man. Hoi, ek is nie hier om jou life story te hoor nie. Jylle maar jy te houding, in elk geval, ek is Jenna. It's Jules, by the way. En, wie is dit? It's my boetie Brandon. Kom, wie is dit? Wat soek jy hier? Sit vir Brendan. Is iemand vir jou? Tyd. I hope you trip on your way out, hey? Plezier. Ja, ek dink dis reg. Ek bring die vleis. Ek bring die dubbel glase. Sien jy dan? En ek sal die snacks bring. Sien julle dan? Okay. Ek was so cool. Brendan, hou speletjies speel. Brendan! Hi. You may now kiss the bride. Do you take this woman to be your lawful wedded wife? I do. I now pronounce you man and wife. Hallo, Rian! Ek weet jy like my. Kijk,